Ćao sam ljudi, moje ime Nikola i gledajte jedan video na ovom kanalu. U današnjem videu, kao što vidite po naslovu ovog videa, pokazat ću vam kako to Balkanci vaspitavaju svoju decu. Svi znamo da smo mi Balkanci malo specifični i drugačiji od ostatka svijeta i da smo mi, deca Balkanaca, malo drugačije vaspitani u odnosu na decu ostatka svijeta. Nadam se da ste me razumeli. Tako da, nadam se da će vam se ovaj video svidjeti, a sada pogledajte na koji smo način mi to vaspitani. Ajde sine tati, najde, kaži tati. Ta. Ovako. Ta. Tako, ajde. Ta. Mama. Tata, progovorio je žena, progovorio je prvu reč, baš rekao tata. Ajde sine moj lepi, danas će tebe Tajo nešto novo da nauči. Kad Tajo kaže ljubi Bogu, ti ćeš da poljubiš ovu ikonicu, jel može? Može, ajde probamo. Ljubi Bogu. Kažem, ljubi Bogu. Čuješ li ti mene? Ljubi Bogu. Ljubi Bogu, Satano. Šta je sine? Pa jesi ti to meni ogladneo? A, pa zna, Tajo zna. Zato ti Tajo doneo ovdje nešto spremio, Tajo, da jedeš, dok je mama na poslu, ona ti daje bre samo ono mleko bre ružno, da viš ti šta ti Tajo spremio. Čuj mi, tebi se sviđa, a? Pa je to Tajovo govno, a? A, nije, to je Tajovo glava. Tajovo govno je mnogo veće, mnogo, ko Titanik. Sad će Tajo to da sredi. Joj, nema papira, joj. Budi miran, samo 2 sekunde da Tajo nešto uzme. Evo me, sad će tebe Tajo da sredi. Nije bilo papira, ali Tajo se snašao. Tajo donao nešto mnogo bolje. Sad će tebe Tajo da sredi. Isto je ovako Tajo i za vrijeme rata. Isto kao ti sad. Pa što plačeš sad pa? Ne znam gdje su ti igračke, ne znam, nema. Mama je na poslu, mama zna gdje su. Joj, šta da ti radim sad? Čekaj da nađem nešto, čekaj. Evo me, pa naravno da sam našao iza svog glava jednu igračkicu. Evo je, To je to ljudi što se tiče ovog videa, nadam se da se svidio i ukoliko jeste, obavezno ga lajkujte i komentarišite. Također ukoliko se još uvijek niste, obavezno se subscribeujte na moj kanal, tako što ćete kliknuti ovdje i piše vam subscribe ili prijavi se. I pogledajte neki od ostalih videa na kanalu, na primjer ovaj ovdje. A to sve ako budem ubacio. To je to ljudi, ajde vidimo se u narednom klipu. Ćao! Ljubi Bogu, Satana.